Kariguma nang business amadi hawdokning ba nang investment chawon lay jaba so pikna investor oi karma business to khungda ga dagi amadi ai income stream zakram na kamaina sem ga dagi income stream zakram na kamaina hinga anga dagi amadi online business zakram na kamaina khungda ga dagi haibna jing okan kyama khan batadi ngasi gi video se nangi dam ta duna hobudelo following view skip to biganu skip to matamda ngasi nya pizari ba information man second ama miss to game tam som da kana amata duna hobudelo following view song gi lapta kana ba kyam program ta jiko ahan ngang khaidan nupi nupa khaidan puna mana try to wear with three business ideas proven ai gi mentis kyam na apply to result kyam phangaba miui kyam na apply to result kyam phangaba amade ai samana try to la business ideas ngata niko aduna sigi three business ideas se hojik ma hodok pa yarba hayeng ma hodok pa yarba instantly hodok pa yarba business ideas ngata ne si chang du che nangi time amadi money small amount of investment but time to invest on indaba money to invest on indaba then business is not for you aduna says the undivided attention pibiro isagi I guarantee pizage songi life ta kana ba kyam pro kani haina sum choi choi dana but sigi three business ideas share to bo hodri kana mayam dai giveaway contest ma samtang lautuk sarong ge ko masigi giveaway contest asida participate to winning which now sing participate to wibi agani aduga giveaway contest sigi prize ti kaino haita de koi isagi brand official push nord iski site tagi winner ama du da sigi t-shirt je koi na magi home da deliver to jagani aduga sidai sida kram na kamaina participate to gani haita di hojik yeng bi video se sidai sida participate to you sigi videos how the fau yeng bira matungda sigi videos dagi kari kana ba fang bagi haibado yamna valuable obe yamna professional ba comment to drop to biro aduga sigi videos yeng ba loira matungda video am recommend to jage government job or entrepreneurship part 2 sigi videos chat piu aduga sigi videos se hana yeng ba lebita so amuko jo yeng biro sigi videos kai gino sigi videos en recommend to jige kai gino hai matamda algorithm boost to namnate amadi views henga namnate masigi videos ida message kyam pijai ko haibadi ekhoi gi manipuri chinaw sing da yohon da ba yadra message kyam makeup thok ta ba yadra ba kyam aduna sigi videos se sigi sibu gi message yohon ba haibase ekhoi sagi responsibility ne aduna yeng gi ba lai batar su muko chat piro hanna yeng biro aduga kari kana ba phang bage kari message phang bage haibdo comment ta yamna valuable oba professional oba comment ama drop to bi aduga si myam loi loi da hakana isagi instagram na chat piro chatlaga story da ngasigi video se hoji hoji yeng video share to biu aduga ingona take to biro aduga caption fazaba ma happy ba kaubigan remember caption ga comment ka sinu ko quite important ojo sidai ja koin khang mangam doini habdi kyamu yamna valuable oi kyamu yamna nan gi hado koin khang mangam doini aduga laiba 13 march ta 5 winner pick up to jagani duka isamak live ta laga winner to lautuk jagani very fair way the winner khan jagani ko koin ko aduna participate to you know ma'am sing so aduna kari 3 business ideas no high tardi number 1 da one product e-com brand kai gino ina one product e-com brand recommend to je ma'am da hijar ke nang jeng asi product business ko kumdani ngam UM oram bi ai bas station na khalam bi ai ngona 10 product like 3 100 product like 3 ai business ho do pa ya de haibna ching mo khan kyam khalam bi ai bas sigu mo khan batari nang la le kai ginam da se internet ki generation ne nangi khutta pai ba cell phone nang sinari ba laptop se sidagi loi mak chalai ba yar ba loi ma ho do pa yar ba matam nem stage da hoji ki dukan si generation change to dukan so bom lai ta ba ya de dagi di ai ngona product stage si bu lai ta ba ya de haib stage siguma amta laitrabane nangna product amakak yole nangona complaint to kadam nate bai miyo kyam na nang grow to ya de nang product amakak yon ba mini nang di grow to ya de ba kanam na haiba leimana te aduna cd isagi oba limitation isana semjaba limitation sije tugai bam darka lai si tugai kanda masana khanga da bje nangna sidai se nangi product amakak oibe tarsu nangi niche masak munna khangaba nangi target customer masak munna khangaba nangi product na kari benefit pi doino kari value add to doino ha masak munna khang tardi nangona kana thingba ngam doino nangi product se grow to matam nangi brand se grow to matam Sometimes the example the Crocs one product ho doi adugi poto nang na sana jo sem to pa yara po ne nang na sei se paisa lai ti ai 10 product lower kan da ai na ai product ho do ke sum to lai ta di 10 product se paisa kyam sang ani nang na inventory kyam lo sala nang na fare paisa lai reng khala je lai bita so nang 10 product se yon mangam ningam mo have nang khang man chat kani chat have nang khang man te but one products di nang na sida fail bita so nang sida experience kyam ta lower ni valuable lesson kyam lan to next adu to widra lo re bas si na chat ki bita di nang mathang da product mathang hapchalak pa yare so you can do so many things si tugai biro isagi koktagi si lokthok biro haibadi ai product tara lai kana product chama lai kan si toro kan si toro kan smile in tawbi haibato nangna si darka lai nang e-com store fazabam darka lai station nangna right way the brands represent our lord adagi nangna organic content kyam thada bi lo adagi maybe Facebook advertising nangna pesa kyam sangani but main importantly nangna si nangi niche masak khangba nangi product sigi value se masak khangba aduga nangi target customer masak munna khang aduga nangi competitor se kana kana no moina kai dauri moina kabain tawri haipo se nang khango aru jani nang manufacturer nang faba manufacturer nang loina matamda nangi best one production nang best pitardi sigi production growth of the ngai wasune leitive sigi production mayam dagi best pitardi mina nang eh madi one product khak yomna lei roi haiba sune leitive faba faradi migi problem solve to mi lei dura bane kona loi hengal panga ya banga tane aduna paisa leite hoje kai to de haitardi go for one product e-com brand paisa yam chango se nang 10,000 or 20,000 or nang research khar darka lai matam khar darka lai small investment darka lai but
tagi nang changi tari grow torok torobane one product ECOM brand number 1 da number 2 da digital course kai no digital course ha mayam kyam tanaramani kari no shi po che mayam tong nari po se kai no che harke kai gumba nang the skills khara leba maybe nang se excel de am haire maybe nang video editing yam haire maybe nang photo editing yam haire anything nang haiba pot am lai sigi po che manghan bi no sigi po che darka laiba mioi kyam lai sigi po che dong je course ama sema ga nang step by step sumaina photo edit to wedabani sumaina video edit to wedabani sumaina excel da sumaina to sigi formula se palo si to haiba na chingba nang na po che puthor pa matam na course am sema matam da mioi kyangi problem solve to dunya ha jing view problem solve to tadi nang product sell oi dura bane nang business grow to dura bane bas nang mo haiba haibadi course heba jam tai ngon hi-fi camera lai tabe high tech adagi disi uma sound nung hoi lai tabe de se but nang hojik lai bana tip adu nang excuse pi lai tari nang kamai thawak tok nang hojik lai jari ba cell phone sinar ga pc sinar ga sidagi somehow toroga app kyam lai mem sinar ga nang putok pa yara bane si puthora ga sai shem ga hang grow tore hang sell tore ka mathang nang loi upgrade to ya ba nga tane but hang ai best work kan to ge ha nang adu num jo sona la mi yoi kyam na du gi result loi ma achieve toro cha khrani aduna nangi kaigumba specialize of skill some labor tar expertise labor tar loimak na te ko habdi amakak singa famjai hei singa famjai adu tari adu course semdok piro video record to piro du app cam sinna software cam sinna du sell to biro maybe organic through do isunu maybe Facebook advertising through do isunu but nang sidasu nang important hoja nangi niche nangi target customer nangi product se kai nu ha masak mun khangam darka lai adu tari nangi product se yon matam na ka nang thingba ngam moi aduna manghan biro ni chinau sing isagi skills to aji ke course ton thok piro adugo se course yo laga mioi kya paisa pai na nang jing bio si pot adu si pot koi metai mchan tok du se kai gi no hai bane si pot isana so tok biro si pot isana apply tok biro paisa laite hari pot to si apply tok biro na sa sida kai chang nang paisa am chang ban te se only nang gi chang du nang gi time nang gi technology skill technical skills khar darka lai re adu tammo hai ta pot adugo dum se gi tam na improve to chak ki ya bro matam ne nang gi side income kya am se thola ka dur so that's number 2 digital course help to batam bai how we ro isagi expertise to adu nang sai se perfect oi dia have like go have the I this stage bu khang de ba ya de adu the limitation nana khangi ba khara do yar no do gi tam upgrade to mi loi mam ta loi khang banate khangi ba khara do enough maybe communication skills ho anything ho nang to report to right way the mi gi problem solve to tardi mi gi kana ba pi tardi no one can stop you number 2 digital course number 3 the agency kai no ine agency hai je harke nang agency dam khalam agency hai ta ingon office so bom darka lai ni mi am darka lai ni have sing khalam ba yes but adu generation do mo chu change story ba agency gi mapu ni kwai de pisa ta le je ai sama chu agency on to jai ko but aina ha ka je harke kai no anu agency je si din nang only manipur khak ta chalai ni have like nang India manung khak chalai ni have nang North East khak chalai ni have like say suppose nang example nang Facebook advertising am haire Google advertising am haire or nang creative agency nang design agency website design to am haire or nang video editing am haire anything nang haiba puram dai sigi pot se suppose America da business owner kam Singapore da business owner kam UK da business owner kam dai ni moi matam kam sep tong ni creator kam dai ni sigi pot se nang na suppose nang moi da reach out to ga moi gi problem da solve to tardi moi na nang ga long term da thabak to ka do ni long term thabak to ko matam da maybe like tham na $1,000 pay $2,000 pay $2,000 have the Indian money da convert to paisa ayok to bane adu khangjan bi adu na nang gi skills tai ba sidai se loi pa gi have loi ma pa du sunga ya ko nang specific oi ba niche to du pa ya kan da maybe nang je website designing je client ma palam gi reach out to matam da nang na moi na kai gu ma nang da yarak tardi nang na kana ba kyam prok tu ne but sidai se kamane client thi ni hai tardi nang outreach to tam DM gi through the email kyam tha tam adu bu nang na sub phama ga moi la kan ni have du sunga ya kai no competition de du ki matik wange adu nang everyday reach out to tam ne paisa chang de hai tardi nang thabak suda ba tam thada ba tam adu thaning da ba paisa ju pu thoning da ba du tari grow to su ngam moi maybe nang asi 200 email thai 200 email da 3 people reply to it 3 people say one person correct to it doesn't matter nang 300 reply 200 email thata ju 3 people reply to one result phang $30,000 per pum nang business account grow to ko ne khangjen bi dumai to na mathang phang de 1000 try to matam da maybe nang odo 35 phang be 35 se nang enough adu ja nang business account grow to ko adu bu nang work hard to ko da chang da ahan ma da nang zero de horok pari nang portfolio sem ma darka tai testimonial lo darka tai si mem da sem ka nang agency je grow to ko du ne tam na but say is only Manipur ka thabak to ge only North East ka thabak to ge India ka thabak to ge ha di ya na te but Manipur de tholo India do je thabak to or natraga na mapala na thabak to nang life ta kana ba change oi ba kyam pirakani sining jing bi no agency se nang paisa kyam tan ba nang adu gi skill set sida paisa kem chang man te only nang to du je right client thirani tharo nangi niche ma sakhango nangi target customer ma sakhango nangi product ma sakhango amuka so adu thadaro mail thadaro yongna reply tor ko mido adu go wai chanaro book a call to holo do wai charaga nangi value do piro adu kan if they want to work they will work with you
aduna sigi business mayam singse pesa yam changdana hodokpa yarba ngata number 1 da one product e-com brand kaigumba nang product ki business ta kumdani nga but nang pesa yam lejadaba adu itari nang si one product e-com brand jana semna hona biro number 2 da digital course kaigumba nang skills ki am lejaraba but nang pesa tan mam khangdaba adu itari nang skills se monetize to watam biro kamai to sidai advertising it through the content ki am create roga nang kana ba ki am lani number 3 the agency kaigumba na mi ga work to matam da nang hen nuaija poktardi go for agency is a kainyo nang si outreach so biro mayam da nang skills ki am ut biro du nang work to matam nang pesa ki am lani ko ayang sai high agency ki mapu jin pesa ki am dali mem so sigi 3 business idea mem singje say is ama khan biro du hodok pa yar ba ngata so thank you very much, thank you for watching this video till the end. I hope you get the best value out of it. So see you again, thank you.